कालू आज ठारू तुमे खाली घरे रहिब। मु तुम पाई भल भल खाइबाकू नहीं आसीबी। तुमे भल भल खाइबा खाइले सुस्थ अंडा सब जन्म करिब। सतरे गोरी तुमे बहुत भल, मोर केते जत्न नौच। एबे जाओ मो पाई भल भल खाइबा नहीं आसीब। एमिति कथा होई गोरी काऊ ता घर बाहरी जाए। नदी कोଳରେ चढ़ेई पारा आउ सुआ बसी थांती। सांग माने मु आसीगली, एबे आमे खाइबा खोजिबाकू कुआडे जिबा। आरे गोरी तू कहीं आसीचु? आउ कालू काऊ कुआडे गला? तू जल्दी जा, आउ कालू काऊ को एठाकू पठा, आमर डेरी हेई जाउची। मिट्टू सुआ मो स्वामी कालू एबे घरे रहिबे। से एबे माँ हेबाकू जाउचंती। से अंडा देबे, सेइथिपाई घर काम सब से करिबे आउ बाहर काम सब मु करिबी। गोरी काऊ पाटेरू एमिति कथा सुनी से माने समस्ते आश्चर्य हो जाती। से माने निज निज भितरे चुपचाप कथा हुअंती। चढ़ेई पारा मते लागुची एई गोरीर मुंड खराब हेई गलानी। सबु बेले से खरारे बुलुची, सेइथिपाई याडू सियाडू कथाबार्ता करूची। हाँ मिट्टू भाई तुम्हें ठीक कहिच। चल आमे समस्ते मिसी गोरी काऊ को ता घर छाड़ी देबा। कालू काऊ तार चिकित्सा करे नेब। चढ़ेई पारा सुआ तुमे तीन जन निज निज भितरे कौन कथा हेउच? जल्दी चल, मते पुणी मो स्वामी कालू काऊ पाई भल भल खाइबा आनिबाकू हेब। गोरी तो देह भल नहीं, चल आमे तते घर छाड़ी दे आसीबू। पारा तो देह खराब थिबो, मो देह तो पूरा पूरी भल अछि। अच्छा गोरी काऊ तुमे केमिति जानिल कि कालू भाई प्रेग्नेंट अछंती? कालू मते निजे कहिले तांको पेट दिन को दिन बड़ हेई जाउची। से मते कहिले सांग माने आमे खाइबा आनिबाकू पछरे जिबा। आगे चल टिके कालू काऊ को देखा कर दे आसीबा। कथा कौन? चढ़ेई आउ पारा मिट्टू सुआ कथारे राजी हेई जाती। से माने समस्ते कालू काऊर घर को चली जाती। कालू काऊ तो बसारे आराम रे सोई थाए। कालू एमाने केही विश्वास करू नाहंती कि तुमे माँ हेबाकू जाउच। मो कथा को मिछ भाबी एमाने समस्ते तुमको देखा करिबाकू आसीचंती। हाँ सांग माने गोरी ठीक कथा कहूची। मु अंडा देबाकू जाउची। से पुणी गोटे नुह 5टा अंडा। हेले कालू भाई ये केमिति संभव? गोटे काऊ माँ केमिति हेई पारिबो? हाँ सांग माने मु तम जीवन रे एमिति कथा आगरू जमा सुनिनी। तू आउ मिछ कहूनु तो कालू। कालू आमे तो कथा को एमिति रे विश्वास करिबुनु। तते आम संगरे बुलबुल डाक्तरंक पाखकू जीवाको हेबो। हाँ सेठी बुलबुल डाक्तर से अंडार परीक्षा भी करे नेबो। गोरी तू एबे तो कालू को आम संगरे नहीं चल। तापरे समस्ते मिसी कालू काऊ को बुलबुल डाक्तरंक पाखकू नहीं जानती। बुलबुल मो स्वामीर पेट बाहरुची, टिके चेक कर तो किछि गड़बड़ नहीं तो। हौ हौ मु एबे परीक्षा करूची, तुमे समस्ते टिके बाहर को चली जाओ। तापरे बुलबुल डाक्टर एकाटिया रे कालू काऊर चेकअप करे। अरे कालू तो पेटरे तो गैस रो समस्या अछि। खाई सारिला परे गोटे चामच चूरन खाइबो तो गैस समस्या पूरा पूरी ठीक हे जिवो। बुलबुल मु ए कथा जानिची। किछि दिन हेला मोर टिके गैस रो समस्या अछि। हेले तू ए कथा बाहरे काहा को भी कहिबुनु। मु तो गोड़ धरुची। हेले कालू मु मिछ काहे के कहिबी? आउ तांको की मिछ कहिबी? तुमे समस्त को कही दियो कि मो माँ हेबाकू जाउची, नहले मो स्त्री गोरी गोटे बड़ बाड़ी आनी मते पिटिबो। ता बदल रे मु तते किछि आनी मिठा मिठा फल देई जिबी। ठीक अछि कालू मु कहि देबी, हेले मात्र किछि दिन पाई। तापरे तू समस्त को सत कथा कहि देबू, नहले सब गड़बड़ हेई जिवो। एमिति कथा होई से माने समस्ते बाहर को चली आसंती। कालू तुमे आसीगल? बुलबुल डाक्तर एबे कुहत मो स्वामी पेटरे सब अंडा ठीक अछंती तो? हाँ गोरी कालूर सब पिला सुस्थ अछंती। कालू एबे माँ हेबाकू जाउची।
ତୁ ତାର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ହେଲା ତ ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ମୋ କଥାକୁ ତ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ବେକାରରେ ମୁଁ କାଳୁକୁ ହଇରାଣ କଲ। ଏବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସବୁ ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ, ତୁମେ ବେକାରରେ ମତେ ହଇରାଣ କଲ। କାଳୁ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖରା ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଗୋରୀ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ତା ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଗୋରୀ କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋରୀ କାଉ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସେ। କାଳୁ ତ ଏତେ ଫଳକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କାଳୁ, ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ନାଶପାତି ଖାଇନିଅ। ତୁମ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଏଇ ସେଓକୁ ଖାଇବ। ଆଉ ଖରା ବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଖାଇବ। କେତେ ଗଛ ବୁଲିଲା ପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ତାଜା ଆଉ ମିଠା ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି। କାଳୁ କାଉ ତ ଖାଲି ମଜା ମଜାରେ ଫଳ ଖାଉଥାଏ। ଏପଟରେ ଗୋରୀ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋରୀ ତ ଫଳ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସେ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏମିତି କାଳୁ କାଉ ତ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲେ ତ କେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼େ। ସେଇ କାଳୁ କାଉକୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ଦେଖିନିଏ। ଆରେ, ଏଇ କାଳୁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଦେବ? ମୁଁ ତ ଆଜି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନୁ କି? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ମୋର ଆରାମ କରିବାର ଦିନ। କାଲି ମୁଁ 2ଟା ପିଜୁଳି ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳିରେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋକ ବାହାରିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଖଜୁରୀ ତ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା କାଳୁ, ତୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇପାରିବୁନୁ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗଛ ତ ଭାରି ଉଞ୍ଚା। ତୁ ଏତେ ବାଟ ଉଡ଼ି ପାରିବୁନୁ। ତୁ ତ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା, ଆଉ ଖଜୁରୀ ବି ଭାରି ଗରମ। ତୁ ଖାଇବୁନୁ। ହଁ ମିଟୁ, ତୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏଇଠି ଠିକ ଅଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେ ତ ଯାଇ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚିକି ବସେ। ସେ ତ କାଳୁ କାଉ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖଜୁରୀ ଖାଇବି। ସେ ମିଟୁ କଣ ବା ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଉଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଉଡ଼ିପାରେ। ମିଟୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇକି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଏ କାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛି। ଇଏ ତ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ଆସୁ ଗୋରୀ କାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ରାନୁ କାଉ ବି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। କାଳୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତୁମେ ଅଣ୍ଡା କୋଉ ଦିନ ଦେବ? ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଆଣି ମୁଁ ତ ଦେଖ କେମିତି ଥକି ଯାଉଛି। ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କଣ ହେଲାଣି? ଗୋରୀ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ତାଜା ଆଉ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣ। ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାଳୁ, ତୋ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁ ଗୋରୀକୁ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁନୁ। ହଁ ଗୋରୀ, ଆଜି ତ ଏଇ କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଛି, ଆଉ ସେ ତତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲବୁଲ ଡାକ୍ତରକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ହଁ ଗୋରୀ, କାଳୁର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଏଇ କଥାର ଫାଇଦା ଉଠଉଥିଲା। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ କାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବୋକା ବନଉଛି ବୋଲି। କାମଚୋର ଅଳସୁଆ କାଳୁ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଇଛି। ଯେତିକ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ତ ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ରହ ରହ ଗୋରୀ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା କି କାଳୁ କାଉ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲା। ହଁ କାଳୁ କାଉ, ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ସାଙ୍ଗମାନେ,
ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୌରୀ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଆରାମରେ ବସି ଖାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିଲି। ରହ କାଳୁ, ଏବେ ତ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି କାଳୁ କାଉକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। କାଳୁ କାଉ ତ ଏପଟରୁ ସେପଟ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗପକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।